Hello muntina namite hozo si limna kahinne kinun. Tu niku olla nisim som na sigi sang ni le som ni lia din jong. Thusoh chom ho anangai ki taw hiti. Achi sani khwa kakchik muna Bihara kun na tonga hong non lakar mi ni meite militant hidia gin mohon meithela anatha naw to kimana. Bihar Chief Minister Nitish Kumarin alunghem pinale athite ni insumi te mi khana lakni chi ki thupi na pi a hina dia State Social Welfare le Labor Department an head sa zo jani khuchun Biren Singh in jong hijite ni ki than demna a hinein hitobong terrorist na to bol ho chunga demna sangpen anei to thonin thina tu insungmi te henga alunghem pina thuthot anein chule hitabonga gamsung chamna su boiding na to nei jingle mi pi lungmong lova sa ding lungtup nei ho alo hlin lo diu thu sein thina tu insungmi te henga laksom chi pi hidiu chule hichimi thar ho he dole man a hina diuwa na to kichil ha pi ding angai cha dungzuya NIA in jong langnei na behela khulna anei ding a hitin jong thupun ananei na hi Chule Biren Singh in jong jani khuchun Vijay Divas kiti Indo-Pakistan gal sangkhat jaku somsigi lakhat geldo na First Battalion Manipur Rifle Bangkut Hol Muna Government of Manipur Vaibol na noya kimang kingun chu anobinahi Aho limna chun galmite khuna kun gamlei sirhu do na dia hin khuman lu anaphal gal hang ho jana api nahi masanga East Pakistan tia anaki he tua Bangladesh kiti gamchu na Kargil gala kapuka patevin hin khutam pi anaphaluwa anaki pi do na ho agel do jingo ngai ahi ahin politics huinun dan hailojin minority Hindu te chu majority Bangladeshi hon bolgim na anachanu nahi asei be na achun tu gamsung boinan alua ha sa nan alhundan laita ahi mizo si kilung khata chamna na dingle tu le khunung din mun hu do hi na din mi pi te pan la na angai cha dan ana phong doi na hi gamsung bui na chungchang asei na achun ipui pa tewin hangsan ta in chemchan I gamsung ana huun ahin mi kon khadin gamsung su ke na din pan ala jingun kiloi khom na chum in jong bui na chungchanga center henga thu di lo report api uwa di lo ta bui na su fal ding akigu dan jong ngo na anei na hi Prime Minister Modi le Home Minister Amit Shah vet suina noya Manipur gamsung chamna lampi amachal dan sein pacha na jong anapilhanin ko hile gamsung boi na le chamna su boi ding gu jing ho dinga jong government ki ding jing ding a hitin phathlem ana thoin Manipur hi chamthat country a hi lojia Constitution of India dungzuya ki kalsung jing ding a hi ati achi sani khwa non local mini ki thana to ki manin Manipur Police hon nasata in ginmon namun ho large scale operation anchil hapion intelligent input dungzuin Kanglipak Communist Party Progressive War Group kiti militant group ma Iringbam Rameswar Singh kiti pachu Kakching District Police Station hop sunga Kakching lamkhai munachun anamanon ama amat zo thugu dungzuin aloi mi sagi jong a naw Kakching mamangsing laifam loknung area anaman kidun ho akun thal meichang chule mancha chom pistol le magazine country made sniper le magazine double barrel breech loading gun high explosive grenade le detonator khat baufeng handset mobile phone number lo gari le adang dang anaman thau nahi Rajya Sabha opposition lamkai Kharge chun parliamentary phat sungin Prime Minister Modi Manipur boi na ki het mo sain gamsung mun chuma election campaign a heile le 18 nasata indem na le athi mo chan na anani na hi Kharge in upper house a Prime Minister Modi thudo anei na achun election campaign a din India sung mun chum na chunin iti dana tu chan boi na umjing Manipur gamsunga chidia na ki gu loham Rahul Gandhi in bon lamzui na aga nei theile nang security hizat na nei wangin agam sung ga chu lut na boina su thipding na god lo hi ipg hamtin do na khouta in anane na hi Indian Army hon asom ngala thumchan na Vijay Divas nikho Arbat Eka War Memorial Agartala Tripura muna anani to nahi
Achisa kumsang khajaku somsegi lekhat kuma Bangladesh Liberation Gala kun India in lolhin na ananei nauchunga hin khuman luta agamadia anapido sipe hangsan ho jana le lolhin ni khu melchi na le Indian Army hon nasata offensive campaign le Operation mi pi ho ki thu pina anabol pat now geldo nani khu chu Tripura Governor Indra Sena Reddy Nalu General Officer Commanding Red Shield Division le Indian Army Officer chumchum ho jaunan kingun anobun hi kingun lom ahi tolhanin akhawra integrated checkpost muna India le Bangladesh forces hon gamte ni ka kilungkha le chamna om vet sanan ni thei ki pi tu na jong ananeu na hi Mizoram Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chun Mizoram Youth Commission pu rakte chu Raj Bhavan muna isu chumchum commission noya Mizo khangtha ho phachom na ding thu ho ke holim na ananei hloni na hi Governor pun asei na achun atam thei pena India gamsunga na to mun ong hoa Mizo khangtha hon na to amu diu adei sa thu sein higher education le skill development phachom na jong anasei to hlanin officer hon gamsung adia thinglang lama youth hon jong pan ala na thei diwa phatlem chang agun pi diwin tip na jong ananei na hi chule governor in hichi Mizoram Youth Commission full support abol dan head sain makhwa jong commission lam kai hon Mizo khangtha atam zoa dia na to thei ipi bol thei umemti lam kai hon angai tuwa khangtha hon alung tumo amur so na diwa ki thu pi na pijing dingun tip na aneun chule commission langin jong government pu pan la na chunga ki pathu asayun ama pan la na zala mi somli le thum lamin na to na hin movin chugo hilovin Andhra Pradesh munajong Governor Van Bitnanuya Mizo khangtha mi gi lamin na to ahin mu thu jong min pha in ke pa thu jong asei na hi Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma chun cabinet meeting phat sunga member hon fon ahin chailu lo devin khamna ananei ta na hi Iji khamka anahi meeting masa Lower Assam akun Senior Cabinet Minister CM Koma Topan Thilthu pita ke holim na anei peruwa fon anabola kun hiji khamka anahung ki neidanin akisei nahi hiji chun assembly hall hi han secretary ho zo si hizong le head sa ahi dung zuin tu banting koiman to khom namuna fon ahin pulu talo diwin head sa na ananei ngalta nahi hiji protocol tha ahin gamsunga thulu na sangpen to khom na athin na le athupi na asulang dinga hi ati Myanmar gamsunga chamthat dal hola agam lit le new thilchum hitale kasei hilo le agam sunga junta sipei tichu mun khatlani umjong le alin jo kapchai masapen chule agam sung full control hin bol masapen ho chu kisun pium ta nam sipei Arakan Army ho chu ahiwi amo hin achi sa Saturday ni khwa chu junta te stronghold chule Southern Rakhine State Bongo Township chu junta te khuda kun anala adova chule Northern Rakhine Mongdo Township Bangladesh to Boulder ho ahin la do zo wahi agam sung hi junta te khudno ya kuna amahon full control ahin bol wahi Rakhine State full control ahin bol na diwa Arakan Army te panla dan chu ahile Tongup Township patacha ahin kuluwa military junta te ki komto na theile thilki thatu na theizo si ahin khatan zowa offensive chu November ni simli ni khwa ahin paruwa November ni sim somnya chu Tongup Township sungle apam langa junta te pansa na izat ham ahin lo zowa headquarter of Light Infantry Battalion 346 le 544 jong ahin la zowa Tongup Township chu full control ahin bolun achei na pena junta te military operation command number 5 thingnoi chum to akithu khomnaw munpi chu December ni simgi ni khwa kunchun Arakan Army 10 migilo Brigadier General Thurin Tun Jaunen mi zakha chunglam junta te le akiloi pi sepei ho jong anamanon hichia ko na chun nam sepei ho hin Rakhine State pumpi kilometer jani le somse gya saw Myanmar le Bangladesh border chu full control anabol taw vinahi chule ayer wadi region to kigamgi Rakhine State adia langlam pena gwa tangjong la ding anagongun ki kaptu na jong danin akisei nahi achi sa sandenia chu headquarter of Light Infantry Battalion 563 chu la ding anagodo le warplane anatin jiun junta te battalion commander chu anathadu nahi
Arakan Army te hi Brotherhood Align kiloi khomna ethnic arm organization a member khata hiwin amo hin ningkum October apat Operation 1027 ahin paduwa pat Northern State a gam atam zole capital Lasio ho hi anatu phaw hitai hitol hona chu operation area ahin ke liduwa ahum tangu Rakhine State hi ningkum November la ahin paduwa thalhing ta akin hing Chin State a Palitwa Township le adang dang zong ahin tu phawa nasata ahung machar ethnic arm group khat chu ahiwin hi ethnic arm group ho ahung thalinu le gam atam zo ahin tu phawa sipei zong azaza ahin thau to kilonin tu hin junta sipei hon milham ho anuma da lovin junta sipei adin training abol sa kitawin hi agam sunga khangdong numei pasar thu lova alha samnau mun ho athidinga soldu dia mi pi ho hi hitia hi training a dia amat jingke wa hitai chukiu hilowa khamna thei ho jong aman cha dano jong masangin inasei tawin hitabonga hi junta sipei ho hi nasata agilo ta hin khomang a hi veti jong chu ihin pundo kidu hi tuni khuwa dinga Kukitimes a kun Thusoh chumsum gamsung le gamdang Thusoh ho nami pi te he thei dinga chomlam thei pena ihin simdo theu hi chan chu hitan ti